Ola tuntum video henin mizo la a tunlai sok tharanal kati bermai AnA ti kha AnA ti pana sia thai boka puma ngeta pho ani nge nge a hemi like kan react donatin hei kan channel he reaction channel ni nangin a thil chi sang sang mizo zinga chuanin nge music lampang react big ten ta maro chu heta ro chuan nge neng thil chi sang sang kha kanon reaction dona chuta chuanin hei AnA ti Evenflow in an sakmo an vocalist chali hania hemi kan en hawanga live an zai hi kangai thlak chak chan khera chu zai thiam te hi an zai thiam tak tak le tak tak lo hi live a hena chiang thin ka tia ti chuanin live an zai la hi kan ngai thlanga ti chuanin hei an band line up po hi original che chuni to lova an drummer boral to a chumi chun drummer tharan latin hei tuna takin keyboard si puma ngeta aron thlaka hemin perform na tan bi khen mo ti chuan gitara hen puma ngeta om thungta ni hei puma ngeta mi mal takin kangai sang ime ma chun chu hei music lampang tuilo ni chuanin ani hi music producer le recording studio te pone nia chumi ba ka chuanin school te pone ya audio engineering zir namo mizoram ma chuna om chuna ni mai thaya hi chutiang nei tu te chu nia ka da sang khop maya engpo chuni se en page na a music ron kal cool right te hinal ka tia tilai vel himo với anh sát nghe cả tuần măng ngại à lâu lần đốn lên AnA lại cùng bên dài rê cà rê ngầm lâu cà xóa một lâu mình thua năm hoa ngày rút ra tết ru chali khan lum ve mo hei kelongin azai le ta ani hi kelongin azai tlang puya chan chu performer ani ati mai tiang ama ina a comfortable dan ber anwam ti dan bera azai he monom ga tia ke mai chon hei engen yang looks lampang hi khelu tuk lova zainal hi tum ber ni me hen ka thina mo AnA lại cùng bên dài lên alo her chua pui che kha de dù lấy đi cùng quang ta cả thằng che si phong reng na ge bin thuar nam hoa ngày rút ra tết chu o vẫn na kai e chen tur ni ta che i la o kan tuar va pui ang at sing e a ki ho len tiang re ma mang ai tu ke thin lai lu ru lua tu hi ku sa ko ko ran wa se musician ten tha ka tia an music a tai trai mema amaro chu chali zaya hian du khoplo kanei ve tlat me chan chu achanga aron sakha niama wang khanin an ne mema amaro chu a sang hemi a chorus sovela hen aron breathing exercise mamo nin ka ria a tho cham na savio me hi fitness angai poi mo lo wange niang longa thala chinang o achanga hi chuna dik view wa cùng quang ta cả thằng che si phong reng na ge bin thuar nam hoa ngày tilai sovela chun ala dik view ani o vẫn na kai e chen tur ni ta che aron sang chaudona kan tuar va pui ang at sing e a ki ho len tiang re ma mang ai tu ke thin lai lu ru ka tu tam yang khamo tho cham anga view me ka tiang kha laglo de de tho lak ang khamo len tiang re ma mang ai tu ke thin lai lu ru lua tu hi ku sa ko ko ran wa se so lu la si bon min se min sian ma ka tilai pe ka chu thu po lam man lo ni so lu la si
flat le sharp vel chu nei lo khop me life azaya chuna zai tra ka tia ka social yom chun chu a breeding bera ka ni ngai thlak lo ha thlak ka ti ni chu ma ki ma chun chale ro chu zai thiam ka ti vewa tin khami a bridge launch ho vel live music a hen nuam le zol don in ka she mi pui zing om ve hi cha kom ka ti khop me he ta hen ma am bridge ngai thlang o music tai chalut tuk ti lai so ve Puma ngeta hing guitarist angalar chuni chelo maro chu perve thiama per thiam takania amaro chu tun tuma guitar solo hi du thu sam lo riau maya note thi nga in note ling lo om bokama tilai vela kan ling lo om ani tilai vela kan note thi om nol boka engpo chuni se guitarist ani lem lova ti me tiang a kha kha chu thave thokhat ve wa nga yang chalipo tho cham to shilo du ai chona khora sa chon ngai thlak chu ha thlak do ka ti studio version ka longai thla to bok nen live a hianin chali hitlemin fitness lampangai poimo do hlek ngai nin ka ria puma ngeta second voice ron penal lutuk te lai chawa kan ngai thlai lokang
an perform thapa ngai vi wa chali ro chu tlemin a chorus a le a bridge velanga te ngai thla ka hriam deuh leka thok alangun molmul khop mai